Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kikhon ki hajar jong kasnat hima nongwa mautamur kabahab hapo ke hima soyong hakashipotri ko panai no pra arajar arpuwei kila pha da ka dorkhas so menteri rangba jong sarkar jilla Konrad Konggal Sangma ban persha ya ka kaipot sorjamin bala IT de ka regional committee nagabenta ka Ribhoy district Uskratri jong kasnat hima nongwa mautamur uba F nongrang ha ka jingya kren mat kilat pathai khubor ulaong baga jing persha ya ka kaipot bala IT de ka regional committee hapo ka jingelam jong sembut menteri rangba uba Preston Tensong ha ka pratri ubnai no pra arajar arpuwei kalong halor ka nongrim bala penrung lang ya ki katto ka ni ki benta ki bahab hapo ka ni kasnat hima ha ka ni ka kaipon Kadang kolong hadin bakanika regional committee kanika Ribhoy regional committee kabala akhri dai deputy chief minister Badal Jogi iba Preston Tensong ha ka jingi don rangkat bat ki MLA jong kamau mawati MLA dasaket lamare ki deputy commissioner Badal bat ki wepat ki officer jong ka Ribhoy district ki bala penjat yang kanika committee nak bantaban kami banjeno hak jingi dei bat kane ka border issue ka biatu khu bat ka tiga Assam joge hadin men hak ka pratarik joma ta bunai bana kalian jo kane Ribhoy regional committee ka submit ya ka report ke jongki sau chief minister Badam jogi dan kalian jongi kum ka senat hima no motomor ngikwa ban penpau katuk de ki mat ki badon kap ke jingge dei bat kan kaban kong kalong ba balai ba ngikwa ban penpau kada kalong bangim suya hap iru da ka burom yakini ki reurang ba kino yala badon burom jugi ha ka jingge dei bat kan ke submit joki kada kalong kaban kong kalong ba ngi kum kinong sencha kibadai pek di jengo yang ketika senat hima nama motomor ngadai uskatri juga senat hima nama motomor ngidon leadership ngidon ki menteri ngidon ki dekat juga body ban kami ban jengo ban penyai baik yang kedekam ngin semladon kono ka jingtip ai ban ya perkat lang ha ka jingedai ban perkat yang kene ka border issue ngakwa ban ya thu akhmat Jompi barakmat kari khasi ke bai jogi bergejala ke bai jogi kendiat lasen ya kane ke hima ke senat hima no motomor nadu ka si podrek benai bakat ar snam khat sauspa kaumut kaya tengku bat kane ke sngin riuspa ar kuisnam ngidon hang thi yo leadership jogi wadai na kajai ke kpo jana nong bet ha ka jingkme jingo jongling do sayong ringkat bad deputy CMSA badai na jai CMSA bad ka jinglong jingman jo kane ki hima kaya kumta di kisnan bad ngi don ru ki dulir kendau ki babyang hadu ki kisi ki jongi ki bamata hadu kane klip mat ki bamata ngi don ya ki original documents ki bedai bad ka kendau ka siap jo kane ka sinat hima ka jo ngakwa khanjat bane thu ya ka jingbom ya be jung kane ba ka district council ha ka jisisha ka dei ban sim ka jingkit kle na ka banta banlum banlang yaki kot kisla jong ka hima khasi ke jong ban bahaba ka regional committee ka don nak ta ban perkhat ban penbek ya ka border issue padeng ka Meghalaya bar ka Assam ka dei ban suthu jingmut bat kinong sensa jong ka it ka hima kanang ba da ka bayan suthu jingmut bat ngi kinong sensa jong hima nginyo ban pen yaki documents jong balai ong kumta namar ngimla ban chuhun hakata ka polisi ka bar kini ki arliang ki setiap ban chui perkat dakta ka give antiques policy klem da snutu shwa ya la ujong uput usam ngisdang na namala ngim sutu ya uput usam la jong nang no kasdang
kumdo tingin ya keren ya kata ka ai kata ka sim ya kata ka kajingi perkat ya gave anti polisi tohan ne imat kadon ke ai ka ba na kaliang kinong yalam bodon brom jungi kidon kamban perkat pi kane ka sinat himano abutumur ngam kwa ban batai janai namar kasimpor daki kanta la ngakran hari ngakwa ban kran lekot hadin ba kinong sunsyar ka ba i jungi kimla ban sunsyar omsem lomi kiriu rang ba nakakpo janano bet ban bat kum ukli no sunsyar leadership kadon no kagap communication na padang hanta badai ba lami unus no sunsyar pat sachisen la penwandor biang ya kan hima yo i ya gejingki besar jo ki kun ki hajar jo ki hima soyong yo i ya gejingki besar gejing persya jo ki sang bahalang ki baper hai ni ki senam arja kendai arpau ha kajing yedei betul kajing di kajing temu bandi ya kawai ni kijaka ka bakentup khat hajar acres kabala pen i bakata ka kendau kalong trai ka wei ubriu bakertem dailang sirop lau bat bala ong hakata bala ai akan jaka nyau hajar sauspa acres saki BSF hakador nyau prokuror bat bala pendon kam ya kata ya ka declaration to sell tang hakastam ka basipo taka ikun ki hajar jong kahima bat kipat khasi nganong ngakmat joki ba kahima soyong ringkat bag leadership bat ka office jong kasnat hima nawa motomo ngisim kajingkit kli ban yakun ba kane ka jaka ka bahab ti boda rasa ka bakentup ya ka nagrabel ya ka omlatu ya ka omsen bilang kue ka bakentup ya kata kajaka ka nyo ja saus pa khatai ekas ka balamut bandi ski biasa Henry namar bangi kajing sisya ka pau ya kun ya ka kes bat bakane ka kam kinom la su bandi ski biasa berkalong kajing kerku sikat dai ya ka ri ba kajai ben reu kamtam ya ki pai kasih khara ka jongi ki badon hang ti border issue ki bayi dai bat kana kasina himana wa motomor ngantip kadon ke ai ka ba salender joga jing perkat jogi ni noyalam bodon borom jogi katu layo i ya ka jing ki jing besar jogi sen bahalang gi ba per itu ki senam nodu arja ka kenda yo i ya ka jing ki jing besar jogi kun ki hajar jo ka himasoyong Henry habala la sen la form ya ka ne ka ribo regional committee ban pendek kerpang ka jing ya dai berkene ka border issue ngumsiam na tip ya ka jing ya dai berkata tika jing syahi kin sapau ai baka por kan sabatai ki barok jing syahi kin sapau ngapa kendiat ya kapan sia tu kena begin yo ya ka jing tip ka bakam sya namar bang ong nadu menne bakane ke hima ka hap ka hima snat hima no amutumur so yom lendo sya hakipur ke bamensua haus nam khat praspa prapenyo hakapor hakane kadang hap hakajing sunsa juga British government u governor juga Assam British government hakotokopor ula IT ya ka way ka cloud ka Rani Reserve Forest sya leadership juga snat himano amotomoridon ke documents man prof kata bat kande ka Rani Reserve Forest kadon hapo upurusan juga ne ka hima ka jong bara baula IT ya kane ka bakuntup iki lai lak tam teli ki ding sal ki ding tek lembat ki we ki dek ngapa banya tu bengin yo kem ya katangi ya kapang bakum juru haus na bobot kat pratari November kat praspa propra upa ya ka we ka city jingkarba ya leadership juga snat himana wa motomor ban kerpat ban penyeso no bat ka Asam Henry kalong kabas ngutenat bengiyo yo rangba hakat kopor leadership udai raiso jananong bet syemlatre upa ya ka city ka jong kat santri brab kat arju usdam kat praspa propra so gobernur juga Asam ban ong badalele tre ban yaso ber ka Asam
bat banyak sok baik berkahima kasih kahima laipus yang berkikat ardo baik kajinja ka basnusi kanto kalong ba day namar ba ladat ban ai ya kan rani reserve forest ka jing pejing jong usadarship kasinat himan wa bodomor bat do umtre pat banyak sok bat ka asam siteng bet kat ar beje siteng menmet kisipai kiwan ban hiar thma ya ki volunteer sinong ki sipai jok no wa motomor bat ki penyap ar phongot rekat bat u deputy chief u lalit imsat hakatokopo hadu mata nakalyang jok himang idon ni kitiarele hadu kini kisngi idon ya ki white lam idon ni kitiarele bapen i bagi sipai jogi menswa idon ke jing yakun bat ki sipai British government hakatokopo bat hangne ingis ngutho baga district council pat hadin balayo ya ka state ka jongi kamsem labudin ya ka ne ka bagane British government kala IT kala Hanover ya ka ne ka rani reserve forest saka himana wa motor nakata ka daw ka jingsi siya kalong ba nakaborda na beltola hakmat beltola ka don ko umterngar kapilang kata hadu kane kahika ka motomor kesentar jo ka motomor ka jingai kumba laikusan 10 kilometer ai kidon kisnong ka ba ka asam kam ai hadu laipo san hadu 10 kilometer kadon menta ka battalion jong ki pulit asam banadong lada ka district council hi kadon ka jing kitli ha ka jing yade berkane ka di ban budin yakini ki baro ko nakata ka daw ka asam ka UI baga Meghalaya joni ka district council joni ka badai ka kami ka banpet banchungo ya ka rikti ka dostor ya ka kendaw ka siap jong ukun ka sikara joni kamsim ka jike pli halor kane bat namar kata ka daw kayo banle don bor ka bakaman badalay leiru nakalyang jongi kum kahima ngen nom pediang ya kan ka jingya penbet pot da ka bala sobit ya kan de ka balau submit ka report akan ke Riboy Regional Committee haka jing yalam jung deputy chief minister badan program jung klaim daya smuthu bat ngi kahima bat klaim daya pet benya yaki kot kisla jong kasensyar hima sima ka jongi kabit hu akan ke border issue kata ngakawa ban keren hang de baraka juga poru ya kan de kasiti ka banginang suwan ai mental so chief minister badan program jongi kabangim ya kendu ya i namar bai don sabah ya kendu tangi private secretary jogi ngila ai ya kade ko objection kabang persya ya ka banila ai ko piru si babun ki nong mikmat ki MLA bat ki we pat ki riu ba kabang ya senang ai ko pi lasngi monde ter bat kajingar pat kalong baladangi kwa hi bangin don na pedeng ka sungsuk sungsngai kabayai bet ngidon kamban perkat janai rod na karpad chief minister badan program jungi un simkia halor jungi ne ki baro bat kumju kini reurang ba ke badan program jungi ya kabangnya salai penyo kendo kajing karpad nakalyang jungi ka hima kalong banye simkia lang kanang bakan nomon ra kono kajing du nong ya ka jaka kaputa ya ka sensar hima sima ka jungi bat kumju ruwe kendo ka siap jong ka beriu henyo trap kata ka bang pa ban karpad hakmat jung deputy jong chief minister badan program jungi bat kinong elam ke badan program jungi ka kan report nakalyang jong Riboy Regional Committee kadang submit prakarek kamu mod dang mensis ni balala te ke ka bang habang itip bala submit ya kane te nakalyang jungi kinok sucha do kasnat himan ulur ngim don ciktip e hilor kane takadaw ngi wan mata banbu ka complain ha kasing hede berkane hakmat jong siam badan program jungi namar ban nakalyang juga di regional committee haka cing sisa kadi ban khawat ban jung ban khot ban yawer ban lum ban lang ya ki lengdo ya ki soldarship ya ki nok senchar jogi hima khamtam ki biatan ku bat ka khaput asam hanto bat da kabaya penbet ba bat ki de kanwan kadur ka basai minyo ya ka phang ka basai bat ban nakalyang juga di regional committee ru kanyo ya ban perkhat sadi bahan re nakalyang jungi ngim tip e lor kan ila suya kaya kila somit kaya kabang karmao ko kalong baha ka santarik yung Agos mataw snem haba kadon ko komiti hanong po nga karmao ya kata bangi ile baki kot kubon nakalyang jong
deputy chief minister badon borom jogi ulah convince ya kane ka komiti. Tengi isu ikut kubor ba lapelong kita ka komiti. Rena kalian jogi badon cikte bi ji syak ya tungku ba ban ngi ka borda. Tena kalian jogi ta kadang long ngim su ya hap de le em klan daya syai ba bar kane ka borda. Bat kay bat ngi gi sun cari ma ka cingi de kane ban su sumbel mala. Teka bomot balada ngi hun ka sumbel mala bomot ba sipan tanana kane ka sinat himana wa motomor kan le caka asam. Tingin melak ban pedang ya kata.